Whakaalofala hi atu, hanei ha tolu e tau wala tāla tutupu ke lata ia moe a whiawhi nei. Whakamua ko mai ke BCN News ke whakatūtala moe Lilifu Palemia ko Dalton Tangilangi, hanga uia ke hana whakatūtalaanga moe Palemia ha New Zealand ke whaitapu e kwa mole. Tala hau mai e Palemia ko Tangilangi ma me ahui nea ke BCN News, e hana kumi atu ke Palemia ha New Zealand ko Lilifu Jacinda Ardern ke tuku atu hana tau ui whakamunuina. Ha koe tau wilianga lahi ha New Zealand ne whakahoko e he mahina kwa mole. Ko mea ke whoki e lau e tau Palemia ke tū tāla e ke wholo tau mana mahuinga pihia mo tau amana kianga ke tau puhala o whenanga whou ne whahingoa koe quarantine free travel. Kua whakatū tāle e tau takitaki ne ua, si kua whia ke he tau whakatokatokaanga, po ke tau whakiseanga he tau ofisa. Nā hei ei alo tōra manaka. Ke he mahani he maupopo, ke he whahe a tautolu. Si pihia whoki ni ha tautolu a manako ke he whahe i New Zealand. It's koe nanga hua tako uanga e tau whahe ne ua. Si whakateitai atu tonga ia koe halau tolu, koe mautauri, na kai e whahe a tautolu he whahe maroro seno, ke maunga tonga ia ka pehe ka whai moko ke he mahane kumianga, contact tracing to whambia. Si bihia na tautolu ke huefu ki kauna maho nei, na whatau tu mau ha tautolu, ha kamuna wefu tautolu ai whinga ngau, ke whewhe ke whakatā tautolu kai ua quarantine at tau hotel. Behea tautolu wa ke seanga na kai nanga hua whakawhahi ua ni, ka whainga tautolu, a whangi whoki ha tautolu haniwe. Koe ha tautolu a manako, ke tautolu koe safe travel lane ga, he mare walere, koe manako ni wea ia. So ko whita whoki ngā hua, e tau ofisa ki ai, mga hunei ne ni whiawhia au hako whakakise mai whoki bihe ia, haia whoki ha tautolu anoanga ki ai, ke tau se mia tonga bega ha, hawhi mare walere ke lata mo tautolu ne o mai, he tau motu ke kehende whainga ngau, si hae na hawha, ne takapoki ni ka lata ni moe atu Pasifika poko tautolu ne ai whai ngā ngāo. Si hei whoki hana whai kiseanga ke he mahani he tau kātanga hua, he tau waleria. Ai laiwhi lautolu tātanga hua ni o mai puru motu whoki. Lautolu ni ngā hua ni ke he tautolu whahiga. Tala hau mai e Palemia, loanga i e tau ngāho ke whakatūtala ai e tau ofisa ngā hua, ke he tau whakaholoanga nei, koe ono atu ke he tau mahina ha whipuali poko masi he tau fōu. Se kona kai koe whekau ke he tau sia pung, po ke mahina ka hau, ha koe pepa ke tuku ke halo tola whono ki pōre he ua tōre tapi mua. Bai longa ka hana e la whakabōri. Se koe pepa ia ke lauia ni we la tonga mo Australia. Sina ia ni mitaki ke matutaki po ke potoia to tolu he pepa ia. Hako mena ka i potoia to tolu, ko muli atu whoke to tolu ke tau hau. Kai mitaki he tau se tuai. Eke ning ha ke mawhala i dom nausi. Si hai e do whakatokatokang. Ai tunga e pakisia koe whakikuanga koe taurianga halau tolu mo tau tolu. Kai mua atu kia tau tolu. Koe whakisang hana ia. Kuniwe ka tau se e whakamurianga mo whakahiko. Si mai ke whoki, he maweheanga ia, ka ki se do tolu tonga ka liu ngangau ke tupu, si mai ke do tolu ke tauwhi, po ke uta kehe ki seanga ia. Amana ki whoki e Palemia ke whakatūtala mo iki pule whou ha New Zealand, mai tau ngā hua he tau motu i whāwhako i Lilifu ko Nanaia Mahuta ki he tau mga hui mua. Pehe whoki ia ke whakamawhana atu ki lau tōlu e tau tangata he motu kua tupe he tau whalo tau whiwhilianga nei, ke kumiangi ke hana ofisa ke whakatūtala i mo ia. Kua liu e tala ke he punga hua, he otitanga hua he whakatuwhano, mawhuta mai he mga ahonai, koe ka kano o hā kua manako e mtakau pulinga hua, ke whuakiangi e taha mga aho, ke lata ia mo tau tangata ngā hua whakatuwhano. Ke tohi atu ai ke Appeals Committee, hanga uia ke he whiwhilianga he matakau pulinga hua, ke whakangahua ai taha tangata ke he matangahua nei. Ko whakailoa ai he matakau pulinga hua he whakatuwhano, ke lata ia mo tau tangata ngā hua whakatuwhano, kua manako ke tohi oli
ke liu whanongonongo mo i whiwhili ke he tau whiwhili anga he matakau pule ngahua, ke whangahua ai ta tangata ke pungahua nei. Mui tua ke he tau la mata whakatuwhono, he matakau pule ngahua ta ua whewha, ko e tau numela whitung fulmawalu mo whitung fulmahiwa, ko tonu hia ni ke he tau tangata ngahua whakatuwhono ke tohi ole atu ke komisi nei. Ko e whiwhilianga he matakau pule ngahua ke eke pule kua nā kai nofu ke kotofa hamutalau, ko Maureen Mileki-Tama, mo o ti tā ngahua he whakatuwhono. E nā kai whiawhia ki ai e whalo ta tangata he motu pihia, mo eke pule motu ko lilifu ko Terry Coe. Pehea ia, kua lata osi e tau pungahua he whakatuwhono, ke whakailoa tu mau ke iloa osi he tau tangata, mua atu ke he tau tutongi, ko moe mai ki ai he tau tangata ke tohi ole atu ai, ke he tau pungahua nei. Kua whakawhanoa atu fōki e tau huhu ha BCN News ke he matakau pule ngahua, hanga awia ke he tutongi he pungahua nei, mo e whakatali ngaia ke he tali mai. Kua hoko tu ai e tau tōlu ke tau ngāho toa whā, mo i lawhia ki lunga fōki ha ia e tuanga he La Nina ke he tau ngāho nei. Hanei e ulu whakatonu he whāhenga hua fōfō matangi ko Rosie Misiapo, ke whakamama mai e La Nina sipia fōki e whalo tau fuafuanga ke matangi ke lata ia mo i tau mga hala toa whānei. Ko e La Nina, ko e hangaoanga ia ke he tau walatahi ma whana ki lunga he atu Pasifika. Ke mga honei, hane whai holo whakahanga e tau walatahi ma whana lahi ke he whahi lalo he Pasifika. Ka koe whahi uta ne au whia e ne nofo e ni wiki ai, hai ai e tau walatahi, nā kai ma whana lahi kai tunga moko ke lata mo tau tūru. Koe ka kano hena ia, nā kai ma whana lahi e tau walatahi ma whana si nā kai lahi ka hai ke lata mo e whanawanga e tau a wha. Kua mana ki ai ke lahi e uha ke tau ngāho nei, mua atu ke tau mahina nei ato hoko atu ke mahina apelila he tau fōu. Tūtoko lalo fuki he tuanga he tau a wha ke lata honiwe. O nono ki ai koe naka i whai a wha, po ke tahe a wha ke amanaki atu tūru ki ai. Ka koe atu Pasifika, amanaki ke he wha, ke he ono e a wha, si mai he ono a wha ia, fuafua ai tūru ka eke ke malololahi e tau hana tuanga. Si mai ke fuki tau a wha ia ke hohoko mai ka hake niwe, kai mai longa tau tūru, ke ua nonofo horopia tau tūru, po ke nonofo whakatamala kai mai longa i tau mga hala ni ko hoko tau tūru ki ai, pese ni he tahani a wha, ni ko a fuafua ki ai, kai hahai ai whalua matamatangi ni nā kai hoko sia hana malolo ki tuanga hea wha, kai mei ki ke lohi lauia ki lunga he motu. Lohi lauia ke he whahi kaukautahi, pia fuki ni moe tau kaina ha tau tūru ka tunga nini ki se tau tūru ki he ta whasino he mga hako Māori. Tose e tuanga he putputuanga matangi, nā kai la hoko ia ki tuanga paua ki hea wha, kai lohi lauia ne lauia mai. Ko e tau ngāho toa whā nei, kua lata ke mautali, ke he tau puipuianga ke he tau ngāho nei, hanei e tau hata kianga mai he ulu whakatonu he whahi fuafua matangi. Ko e whakamawhana ni ke hake hatu tola tō tangata ke whanongonongo ke he tau hataki ka eke kua whakapuloa ke he litio po ke utawiko ke he tau lakau hila. Moe mai longa ko e whainga hua ni he mautoro ni maiki ke tau se tau fofuanga ia, nā kai whai tangata foki ke ha ne maua e tonu hia ia ke whakailoa e tau whakailoanga. Sipe tonu hia mai ni he whainga hua ke whanongonongo moe muitua ke tau whakailoanga ia. Moe amanaki ni ke mawhola e tau amamanakianga he hatau tūra tau tangata he motu, ke lata mai mga hala whāne ko hako tūturu ki ai. Taha e whakakoanga ni ko whakahoko ai he tau matakau pisinisi he motu Neo Chamber of Commerce, mo e taha kautaha mai he motu ko Australia ko Pacific Trade Invest. Ke whakako ai he whahe tau pukamole, whakako tau pisinisi ke he tau puhala ke whakaonga e social media. Talahau mai e whailoanga he Pacific Trade Invest ha Australia, ko e toalonga e tau tangata ngahua pisinisi mo e tau tangata ngahua whakatuwhono, ko whakalataha atu ke he tau whakakoanga nei, ko whakako lau tōlu ke tau puhala, ke whakaonga ai e tau whawhanga pepa social media, ke langamatai a ke tau pisinisi lau tōlu.
Whai pisinisi fōki he tau niwene no nofu ke tau motu ki o Nisilani ma Australia kwa mai ki ai ke kau whalataha ke tau whakakuanga nei ke tau puhala Zoom. Ha kua tupu e tau le kua ke he whawhinonga vau he tau mga honei ha koe ngā ngāo COVID hongfulu mahiwa kua mahui ngā lahi e tau whakaholoanga social media ke lango matai e tau pisinisi ke mahomo ki mua e he tau ngā hua mo e tau mena moua halau tolu. Pehe e hukui taki e matakau he tau pisinisi ha niwe ko Catherine Papani kua whiawhia lahi e matakau Chamber of Commerce ke kau whalataha mo e matakau Trade Invest Australia ke he tau whakaholoanga pehe nei ke lango matai e tau pisinisi he motu. Ke whakausia ki tau tūla tau walatala ki hea whiawhi nei. Kua mana ki ei e matakau he tau whiwhine pili laka pi league ha niwe ki he maanga nā kua kalana ke whetoko mo e motu ko Tonga. Ke he aho flaile he whahi tapu nei ka mata e pili hala tūlu he matahola ua. Ko e pili nei ha niwe mo Tonga ke kamata ki e tau whetoko he tau matakau laka pi league he motu ko Samoa ne whaingoa e ko whetu Samoa. Mo e matakau Kiwi Ferns, ko e matakau laka B-League he tau whiwhine ha New Zealand tō pelea e lau tōlu ke he Mount Smart Stadium i Okalana. Amana ki e TV niwe ke whakataka atu ai e tau pelea he matahola ua he awhleile he whahitapu nei. Ka pihia ha tau tōlu a tau walatala tutupu ke lata ia mea whiawhi nei, ke mune pō, nona whaa.